Muraho neza bakunzi badusabe content ndibaza neza ko mukomeye kandi muhumeka Imana ni nziza. Hanyuma rero ari ikintu nari ngombye kuvuga ku kijanye n'abasani canke abaririmbyi bo mu Burundi. Novuga yuko umuziki wo mu Burundi wabuze isoko. Yani uvuga umuziki wo mu Burundi w'Uburundi wataye Valeri. Sicho kimwe na kiriya gihe c'aba Big Fizzo, ba Roriro, ba Shane Queen, ba Satbi, ba Yoya, ba Rarijo, ba Uncle Crazy, ba Sosokey. Yani kiriya gihe umuziki wo mu Burundi abantu warukomeye cyane, sivyo? Ariko uravye ubuye iyi video ubona n'umusani yahoze ari umuririmbyi yitwa Dudubaya. Ndibaza Dudubaya abantu benshi muramuzi, sivyo? Hanyuma rero ntaribagira kwanza mubanze mugire subscribers na comment na ku like kuri iyi video kugira ngo twese tugende hamwe twumva turi mu cyumviro kimwe. Rero mwibuke kugira subscribers na comment na like, sivyo? Hanyuma rero uyu mujawa mubona ni Dudubaya, no musani wo muri Tanzania ariko ni regent muri kino gihe, ntabwo akiririmba, yarahagarikije kandi yarahevye n'ivy'imiziki. Ubu uye n'umuririmbyi n'umunyeshengero, yarakijijwe ibintu by'inzoga n'itabi yarahevye, ariko ubu arasenga, sivyo? Rero nani ngovye kuvuga uravye uyu ni Dudubaya, akaba yariko aragira interview numu jamaraho afise channel yitwa PTV Tanzania. Nukuvuga yuko bariko mubaza impamvu uno mukobwa mubona ahagaze nga yitwa Abicharms. Abicharms akaba ari umusani muri Tanzania, niho akizamuka, ni generation y'iki gihe. Kandi rero urabona ahagaze hariho inuze ifoto yanditse ko BT, mu camake BT, mu jambo rirerire BT risigura Black Entertainment TV. Nukuvuga yuko ayo mukobwa yari yagiye muri Amerika kuri BT, kuko yari muri ca kinyanganyiro canke novuga yari muri ya groupe y'abazohiganwa kino ino award. Nukuvuga uravye mu Burundi imiziki mu Burundi yaramaze guta yani Valeri, kuko twakwifuza yuko twoshoka kubona abasane mu Burundi bariko baragera kuri iyi level, yani kuri iyi niveau, bakagena muri izo za Grammy, izo za BT, za Trace ndetse n'izindi. Ariko East Africa ni Tanzania, Kenya, Tanzania, Kenya. Yani Uburundi ni Rwanda wapi kabisa. Yena nashatse kuvuga gute? Aye uyu Dudubaya yareka aravuga icatumye uyu mukobwa Abicharms abura iyo BT. Mu camake avuga yuko hariho ico bita ikimenyane, hari ico bita ikimenyane, kuko uravye muri groupe ya BT abantu bariko barahiganwa, uyu mukobwa yarafise amanuze ya comment, yarafise na like nyinshi gusumvya abandi bari bagiye kwitoza kuronka inuze ya ino BT. Rero nga aya reka aracagagura avuga impamvu habaho kunegurana, kugira habaho yani akanengenenge, yani izo BT bazitanga kuri wa muntu wabona ku ruhande rwabo abibereye. Iyi foto nayo mubonye irenganye ni Snoop Dogg. Snoop Dogg turazikana ni regent muri Amerika, aririmba hip hop, ariko wewe bamuhaye agashimwe award, yani kaheshima, urumva kicubahiro kubera mu regent muri Amerika. Rero na Eminem nawe nyene aravuga yuko ngo yatuma aba umu Afrika kugira ngo azararonka izi BT, kubera izi BT zakozwe n'abantu zeya zakorewe aba Afrika. Kandi uraza umuntu yakuna kusitanga kenshi yari wa mugabo biyita ni PDD na tukaba tuzi yuko afunzwe ari mu mpimba kubera afise inuzeya amatati yo kuryamana n'abagore n'abagabo, ibintu nk'ivyo. Rero uyu Dudubaya mubona mu Tanzania akaba yareka aravuga, yani acagagura anonosora icatumye uyu mukobwa abura BT. Rero reka ndabareka mumvirize ico yariko aravuga, ariko ntaraheza ngomba kwanza banze mvuge ku kijanye
n'abaririmbyi mu Burundi. Twiteho kuza turagira collaboration abaririmbyi muri Kenya, za Tanzania, u Rwanda, Uganda ndetse n'ahandi ibihugu bivuga icongereza. Yani novuga umuririmbyi mu Burundi umuntu yoba yitaho cyane kugira collaboration ni Big Fizzo, Satubi na Nande Kabasha. Satubi hamwe na Bface. Abo n'abantu muhora mbona yuko bakunda kugira amakorabo n'abasani bo hanze. Rero twiteho kugira collaboration kugira ngo natwe tuze turashika kuri ya level, kuri za BET, za Grammy, za Trace ndetse n'izindi za Africa ndetse na the world. Tuzotera imbere tumaze gushiraho ukwizerana mu muziki no kugiranira urukundo. Aho siyo bana, reka renda bareke kugira ngo mwumvirize uyu mugabo Dudubaya ico yariko aravuga. Iyi rero kuri abarundi bazi ikirundi, ariko ndaza gushiraho iyi video uciyumviriza kubumva igiswahili nabo nyene ntize kubacika. Muraza kumviriza Dudubaya ico yariko aravuga. Dudubaya yararirimbye indirimbo ivuga nakupenda mupenzi siyapenda do, nampenda mupenzi siyapenda do, tikisa nana. Ndibaza ku bantu bakunda umuziki wa hip hop, uyu Dudubaya ebana yarabyice bigacika. Reka rero ndabareka mubandanye mongere mukurikirane iyi channel ya Dusabe Content. Au sio bana? Kwa heri. Yani chance don't give up. Na kwenyewe kule upendeleo wa tuzo upo. Sema mtu ambaye alikuwa na nguvu ya kusema kwamba tuzo agewe fulani alikuwa P Diddy. Okay. P Diddy ndo alikuwa na power hiyo. Ndio maana ulikuwa ukiona tuzo zote P Diddy kakaa mbele pale. Mwamba kabisa. Ndio maana Eminem achukuagi tuzo kwa sababu ni mzungu, achukuagi tuzo kwenye BET. Ndio maana waga anaumia Eminem mpaka waga anasema natamani ningekuwa mweusi kwa sababu watu weusi ndio wamenifanya mimi nisikike kwenye muziki wa kina Dr. Dre. Kwa Eminem huwa analia sana. Analia sana, natamani wewe mweusi ili au anachukua tuzo za BET. Na kwenyewe kule upendeleo wa tuzo upo. Wewe Marekani? Yes, kwani hao hiyo BET si ni TV ya watu weusi? Black Entertainment Television. Kwa hiyo ma black walijiorganize baada ya kuona TV za wazungu wanatubagua sana, ndio wakaanzisha hiyo Black Entertainment Television. BET award. Na ndio maana Eminem achukuagi tuzo kwa sababu ni mzungu, achukuagi tuzo kwenye BET. Ndio maana waga anaumia Eminem mpaka waga anasema natamani ningekuwa mweusi kwa sababu watu weusi ndio wamenifanya mimi nisikike kwenye muziki wa kina Dr. Dre. Kwa Eminem huwa analia sana. Analia sana, natamani wewe mweusi ili au anachukua tuzo za BET. Tuzo za BET wanaochukua ni watu weusi tu. Na ndio maana ukikuta hata ukumbini mle ni ngozi nyeusi. Wakina Chris Brown wa American yao. Yes. Kwa maana ya BET. Niliona jana Snoop Dogg alipewa tuzo ya heshima. Hao ndio wanataga Hall of Fame. Tuzo Hall of Fame hizo ni za heshima. Okay. Kwa hiyo tuzo kama unasema mtu ambaye alikuwa na nguvu ya kusema kwamba tuzo agewe fulani alikuwa P Diddy. Okay. P Diddy ndo alikuwa na power hiyo. Ndio maana ulikuwa ukiona tuzo zote P Diddy kakaa mbele pale. Mwamba kabisa. Msharera. Mwamba anakaa mbele pale, yani kama yeye ndo coordinator vile. Yeye ndo anasema tuzo apewe. Kwa hiyo mambo ya politics all over the world. Kwa hiyo ndo maana alikosa tuzo Drake. Nafikiri ni last year, mwaka jana alisema kupata tuzo ndio ni heshima, lakini usiumie sana ukikosa tuzo. Usiumie sana ukikosa tuzo, kwa sababu hizi tuzo zenyewe sometimes zinaenda kwa upendeleo. Ukiwa mwanamuziki make sure watu, yani unapotokea kama ni Tanzania, watu wanakubali muziki wako, wanakupenda. Wakisikia huko mwanzo una show, wanaacha usingizi, iwe mvua inanyesha, iwe jua linawaka, wanakuja kwenye show yako. Make sure watu wananunua kazi zako. Make sure watu wanaimba nyimbo yako mwanzo hadi mwisho, line to line, ukiwa kwenye stage. Umeelewa sasa alichokiongea Drake? Tuzo ni za upendeleo. Sio, umeshaelewa vizuri? Kwa hiyo unaweza mtu akagewa tuzo ukanyimwa, lakini wewe ndio una deserve kupata hiyo tuzo. Na uko pale. Yes, usiumie. Wewe kama ni mwanamuziki, hakikisha kazi zako sehemu unayotokea, kama ni Dar es Salaam,
watu wanakukubali. Yani kwamba ni watu wana appreciate kazi zako anytime. Wananunua kazi zako. Na pia kitaa kiwe kina appreciate kweli kitaa ukipita ngoma zinapigwa. Yes, wananunua kazi zako. Baada yake wakinunua unaingiza hela. Wakisikia unaimba sehemu fulani, wanaacha usingizi. Kama ni jua, mvua inanyesha, wapo wanakata tiketi. Make sure wanaimba nyimbo zako, yani kwamba wamezikalili nyimbo zako. Yani unavyoimba hivi wanaimba na wewe mwanzo mwisho. Wewe mwanamuziki bora. Hivyo vyote ukivitimiza, ukaiteka jamii kwa staili hiyo, wewe ni mwanamuziki bora. Mfano mimi, wimbo wangu nakupenda mpenzi usiyependa chapa, nakupenda mpenzi usiyependa do tikisa shori wa kweli. Huo wimbo ulitoka 2004. 2004 hiyo. 2005 kuwepo na tuzo za Kili Music Awards. Walikupangua. Kwa hiyo siku sasa wewe Mtanzania jifikirie nyimbo kama hii ambayo imetambua Afrika Mashariki na Kati mpaka leo inaishi. Sikuwekwa kwenye kategori ya tuzo 2005 za Kili Music ya Tanzania. Ngoma ilikuwa kali sana ile. Sio ilikuwa ni kali mpaka leo. Sikuwepo kwenye tuzo. Kwa hiyo hizo ni figisu na fitina. Na ndio maana mimi huaga sina stress na ile game, kwa sababu nikiona tu hata mtu kagewa tuzo hizi za Tanzania naona tu ni mtu wao. Ndio maana huaga siumia giro. Sasa wa nyimbo kama hiyo eti haipo hata kwenye category. Nilideserve kuchukua tuzo karibu 5 hapo. Lakini hakunipa. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu na tuzo 3. Yes. Kwa mpaka sasa hivi na tuzo 3. Yeah. Kwa nini wasanii wa Tanzania hawabebi tuzo za BET? Inategemea sasa, kwa sababu kama hii hapa Chams aliongoza kwa kula kumshinda ule Mbrazili, lakini kachukua Mbrazili. Sasa sijajua hapo ni nini. Kwa hiyo sijapata feedback, labda yeye mwenyewe muhusika huenda alikuwa kule kawauliza why. Sababu kama alikuwa kule lazima kauliza kwamba mimi ndo nimekuwa na kula nyingi kuliko mliyempa, inakuwaje? Sasa yeye ndo aje atupe majibu. Lakini mimi sikuwepo kule, siwezi kujua kwa nini agugewa, na yeye mhusika mwenyewe hajaniambia mimi anko sijagewa tuzo 1 2 3. Mimi siongelagi kitu nisichokijua, siongelagi kitu nisichokifahamu. Tumsubiri vyombo vya habari vipo, mtakuwepo aeleze why hajagewa tuzo na kula nyingi alikuwa nazo yeye kuliko huyo Mbrazili. Yeah.